Dobro došli u odsjek pod nazivom Predstavljamo legende. Danas predstavljamo DFD. Deki. Legenda sinhronizacije. Ajmo legendo! Siguran novac. Na glavu čarapa, upucaš nekoga, pamtiš ko je jer u lakiranim čizmama on te brzo ulovi i baci to smeće. To nije važno, treba imat glavu. Kad neko vozi i odjednom poprca me, ja bi ga bacio smeće, smirena sam glava, uz to sve znam i ovo radit. Jebat mater, piškulinca, kiki, to je borilačka vještina za Hrvače. Ili kavom, hoćeš na kavu sa mnom? Eto, tako ti je to kad se mene ništa ne pita. Uglavnom, dobro večer gostima, s nama je Majda u prugastoj kombinaciji, lagane šiške sprijeda, ukočenog držanja, barba plečko, njega malo pere trema, malo je nervozan dosta, ima razne tikove, ali dobar je on, hoće on. Gospodin koji bi htio izgledat kao Josip Friščić, ali baš mu i ne ide tako, ugledan, crvena kravata, crno odijelo, voli izlaske sa društvom po kafani, jednostavno lovac na dobru zabavu. Dobro večer, poštovanje još jedanput. Pas koji laje ne grize, a tele kažu je mladunče od ove kobile. Evo i pitanje sam pripremio, znači mali jako vide subotom u školu, klip mu napet ujne radi u Hrvatskoj vojsci. U čemu je to stvar? Samo sam se to pitanje molila da me ne pitate. Morat ću izaći van. Jel možeš ti možda kako nabaviti, recimo, tulum pravim, sad će 8. mart, pa nazvat ću ga djevičanstvo, ili imaš možda kakvu lovu, nešto, koju kintu cuknit, ili vamo dodat, kako se ono zoveš ti, uglavnom, djevičanstvo, treba, znaš, sponzora naći to prije. To je zanimljivo i stručno pitanje što ste postavili, ja samo hoću reći da baš i nisam zadovoljan s svojom situacijom financijski i ja bi što više ovim putem bi izrazio svoje javno negodovanje. Mamu im bemu pičku, nek svi znaju da su i nek se ostave čorava posla, jer kad ja njima im bem, jer koji ljudi ljud, to više nema vezi s vezom. Stvarno ja sam jako ljud. Izvinite. Neka, treba. Hoćemo prilog jedan vidjeti, ajmo. Tu ga Orlando, vidiš, tu si ga, trebao si ga, nožem si ga. A koji sam ja? Ovaj Dork, ovaj ružni, njega u glavu, pa ne boli do njega ništa. Te pogledaj ovo gori Alanda. Da, sve mu se pošemerilo. Majko je, šta je ovo? Taj ružni na mene, nije dobro što Šmajder je, da. Pa tak bi te glavu mogao odsjeći nožem da je pravo. Mogu, da. Napneš ovak, okreneš, ubiješ orka, uzmeš a gdje strela? Jebi ga. A da probam bez? Da. Pripremi se mališani, kad ja viknem akcija i onda počnete čekaj Nejo, čekaj, rez. Hajmo doći do mikrofona i pomahnutalo počet veslat, akcija, bez priče. Ajde, odmori 5 minuta, pojedi sendvič, popi kole, ajde, pauza 5 minuta.
Kamionima s prikolicama i tegljačima s poluprikolicama zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen, a sva ostala vozila moraju imati zimsku opremu na sljedećim cestama. U Lici, to je na državnoj cesti na Ličkoj magistrali, od Drezničkog selišta do Gračaca, od Korenice Ličkog Osića do Karlobaga, od Saborskog do Selišta, od Špilnika do Korenice, od Grabovca do Ličkog Petrovog sela i od Ličkog Petrovog sela do Prijeboja, te od Udbine do Gornje Ploče. U Gorskom Kotaru, od Kikovice do Bosiljeva, na staroj cesti D3 kroz Gorski Kotar, od Vinhova do Kupjaka, od Stubice do Ogulinskog Hreljina. Eto, vidite kako se lako zabavljati s vama ili bez vas, samo treba stvari gledati iz druge perspektive. Uživajte dženja, laku noć. Džem je u pijezdi matarno i onaj češalj, jebote, češalj.